Kanti ke iqembu le-Kaizer Chiefs ilona ke elihleli ke phezulu ke njengamanje ke kuyona ke imidlalo ke lena ke ye-Betway Premiership kwisizini ke lena ke ka-2026 ke no-2027. Into ke ejabulisa kakhulu ke kwiqembu ke le-Kaizer Chiefs ukuthi umdlali ke uMdu Shabalala ke ubonakala ke ebuyile ke kwi-senior team emva kokuthi ke ngesikhathi ke isizini iqala ke uMdu ke azange ke abe khona ke kumdlalo ke wabo uqala ngesikhathi i-Kaizer Chiefs ke idlala ke ne-Kruger United. uMdu ke ngalesikhathi ke leso uyohamba ke neqembu ke le-Kaizer Chiefs ke edlala ke kwi-DDC ngesikhathi ke bayodlala ke umdlalo ubungane ke laphana ke eLesotho. Njengamanje ke uMdu ke ubuyile kwi-senior team ke kwi-Kaizer Chiefs, wakwazi ke futhi nokuthi ashaye ke igoli njengoba ke amakhosi ke anqobile ke ngo-2-0 njengoba ke bahlula ke iqembu ke leSikhukhune United, iqembu ke eliqeqeshwa uyena ke uCedric Kaze ebeka kwi-Kaizer Chiefs ke ngesizini lena ke esiphuma kuyona. Kanti ke omunye umdlali ke naye ke engimbongela kakhulu ke yena ke uLuke Batman ukwazile ukuthi ke nashaya igoli ke lakhe lokuqala kuyona ke isizini ke lena ke ka-2026 no-2027 kwi-Betway Premiership njengoba amakhosi anqobe ke ngo-2-0. Kodwa-ke into nje engingayisho kakhulu ke kwi-Kaizer Chiefs ukuthi mabangakwazi ukuthi babe consistent nje emidlalweni yabo eminingi, ba-avoid nje ukuthi ke mabadlala ke imidlalo ke badlale babe nje nemiphumela engafani, bawine namhlanje badraw kusasa baluze emidlalweni ke olandelayo. Lento le iyabakhosta kakhulu, iyona into yenza ukuthi ke egcineni ubona ke i-Kaizer Chiefs ke ingaqualify mhlambe kwi-top 8 kwesikhathi ke ubone ke i-Kaizer Chiefs ingawini ke yona ke indebe ke ye-Betway Premiership. At least noma sazi ukuthi ke ebholeni vele awuwini yonke imidlalo, uyawina, uyadrawa, uyaluza, but ke into engcono ukuthi ke bazama ukuthi ke esikhathini esiningi at least ke noma bangawina imidlalo ke ewu5 ilandelana ngaphambi kokuthi ke mhlawumbe bangadlala i-draw noma badliwe kweminye ke imidlalo yabo. Lento le iyasiza kakhulu ke eligi noma mongobheka ke amaqembu ke awina ke i-Betway Premiership, imiphumela bayakwazi ukuthi ke bayigcine ke isikhathi eside. Lento iyakusiza egcineni ukuthi ke ukwazi ukuthi ke uwina ke indebe ke ye-Betway Premiership. Kaizer Chiefs ke iqembu elikhulu kumele ukuthi ke ngasoke isikhathi ke likhompithe for ke i-league. Akuyona i-team nje i-Kaizer Chiefs kumele ukuthi ke ijabulele nje ukuthi kuphela masingangena kwi-top 8 noma ke mhlambe ke masingaphelela ke kwindawo yesithathu noma ke indawo yesine ke Betway Premiership. Kodwa ke i-Kaizer Chiefs i-team yokuthi kumele unyaka nonyaka ke ikhompithe ke for i-league. Ngakho ke okwamanje ke siyabona i-Kaizer Chiefs iqale kahle enamaphuzu ke ayisithupha. Asithembe ukuthi ke i-Kaizer Chiefs izokwazi ukuthi ke